ntabwo ukubita ikinyafu buryo gishakamo nibwo nyitangamo abo ukubita ikinyafu yererere funza ukubita ikinyafu zisage uyu ni ngamo ya saf ukubita ikinyafu nira skujumutiraho kandabanzi nanjeze kandi ndifo mbikopesa ikibazo kandabanzi neza bazikondetse ndofa nza gukubita ikinyafu girakamo nibwo nyitangamo nzishakafu ndigiraho nushaka kurekeraho aka kana n'akabandi ushaka kurya basi kandi umukange n'ibiciro tugakagamo umudage byabara yanjye nzonera kwiga byose ikibazo zibashose kandi ikibazo akabaza kuko kandi Okay. Hey all guys, just followers on our Haseyang show. It's a really good place. Abantu baririmbiye then noneho tubona abatipe bari gukora amagare. Yeah, it's just a really big show. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of